अहमदियत जिंदाबाद, 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 अहमदियत जिंदाबाद। या रब्बि स्वल्लि अला नबिय्यिका दाइमा फी हाज़िहि दुनिया व बअसिन फ़ानी। या रब्बि स्वल्लि अला नबिय्यिका दाइमा फी हाज़िहि दुनिया व बअसिन फ़ानी, फी हाज़िहि दुनिया व बअसिन फ़ानी। या ऐन फ़ैज़िल्लाहि वल इरफ़ानी यस्आ इलैकल ख़ल्क़ु कव्वानी। या बहर फ़ज़्लिल मुनअमिल मन्नानी तहवी इलैका ज़ुमरु बिल कीज़ानी, तहवी इलैका ज़ुमरु बिल कीज़ानी। या शम्स मुल्किल हुस्न वल इहसानी नव्वरत वजहल बर्रि वल उम्रानी। कौमुन रअौका व उम्मतुन क़द उख़बिरत मिन ज़ालिकल बद्रिल्लज़ी अस्बानी, मिन ज़ालिकल बद्रिल्लज़ी अस्बानी। या रब्बि स्वल्लि अला नबिय्यिका दाइमा फी हाज़िहि दुनिया व बअसिन फ़ानी। या रब्बि स्वल्लि अला नबिय्यिका दाइमा फी हाज़िहि दुनिया व बअसिन फ़ानी, फी हाज़िहि दुनिया व बअसिन फ़ानी। यबकून मिन ज़िक्रिल जमाली स्वबाबतन व तअल्लुमम मिन लौअतिल हिजरानी। व अरल क़ुलूब बलदल हनाजिरि कुर्बतन व अरल ग़ुरूब तुसीलुहल ऐनानी, व अरल ग़ुरूब तुसीलुहल ऐनानी। या मन गदा फी नूरिही व ज़ियाइही कन्नैरैनि व नव्वरल मलवानी। या बद्रना या आयतर रहमानी अहदल हुदाति व अशजअश शुजानी, अहदल हुदाति व अशजअश शुजानी। या रब्बि स्वल्लि अला नबिय्यिका दाइमा फी हाज़िहि दुनिया व बअसिन फ़ानी। या रब्बि स्वल्लि अला नबिय्यिका दाइमा फी हाज़िहि दुनिया व बअसिन फ़ानी, फी हाज़िहि दुनिया व
ثاني يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعد ثاني صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعد बदरगाह ज़ीशान खैरुल अनाम शफीउल वरा मर जाए खासो आम बसद ज़मीनत बसद एहतराम ये करता है अर्ज़ आपका एक गुलाम के ऐशा है कौनैन आली मकाम के ऐशा है कौनैन आली मकाम अलैकस्सलातो अलैकस्सलाम अलैकस्सलातो अलैकस्सलाम अलैकस्सलातो अलैकस्सलाम अलैकस्सलाम या रब्बी सल्ली अला नबीका दाइमन। En arrivant ici, ce qui m'a frappé, c'est une formule toute simple qui a été développée, à savoir l'amour pour tous. L'amour pour tous. Quand il y a l'amour, il n'y a pas de haine. Et quand il n'y a pas de haine, il ne peut pas y avoir justement de terrorisme. Nous avons retenu un message de paix. Et l'islam a toujours été une religion de paix. La communauté Ahmadiyya a pu former l'homme. Et quand on dit l'homme, c'est l'homme au grand cœur. Quand on dit l'homme, c'est l'homme qui connaît son prochain. Et quand on dit l'homme, c'est l'homme qui a l'amour pour son prochain. C'est-à-dire celui qui va bannir la haine pour qu'ensemble, dans la paix, nous puissions construire des nations de paix. के दुश्मन भी कहने लगे आफरीन ज़हे खुल के कामिल ज़हे हुस्न ता। L'islam, mes chers frères et sœurs, est cette lumière blanche, claire et limpide qui englobe les 7 spectres lumineux. C'est une métaphore qui montre que l'islam est une communion de toutes les religions sur terre. Comme le Père qui nourrit et protège ses enfants jusqu'à l'âge adulte, de même notre Père à tous, Allah le Tout-Puissant, ne cesse de protéger ses créatures. Il envoie ses prophètes pour les guider au droit chemin en fonction de leurs besoins. Lorsque l'humanité est arrivée à maturité, il a envoyé le prophète complet avec la loi complète qui va garantir le respect des lois fondamentaux et instaurer la paix durable entre les nations jusqu'au jour du jugement. Vous savez, dans un village, il y avait un arbre au centre du village. Et un jour, le village a pris feu. Or, sur cet arbre-là, il y avait un tout petit oiseau. Lorsque le village a pris feu, pendant que tout le monde dans le village, femmes, enfants, hommes, tout le monde a commencé à prendre de l'eau pour aller éteindre le feu, l'oiseau a pensé, il a imaginé, si la maison des hommes brûle, il va finir par brûler mon arbre. Il faut que j'aide
les gens à éteindre le feu. Il va du marigot qui est dans le village, il met son bec dans l'eau et il va verser sur le feu. Il y a un passant très énervé qui dit: oiseau, mais tu nous emmerdes. Comment est-ce que ça, cette goutte d'eau là peut éteindre le feu qui est en train de brûler tout le village? Il dit: mon frère, si chacun faisait d'un peu un peu, le monde ne serait pas dans la guerre et dans les palabres. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier que s'il y a certaines personnes qui passent leur temps à dénigrer l'islam avec le faux califat de Daesh, vous aujourd'hui vous avez le vrai califat qui prend le nom de Hazrat Mirza Masroor Ahmad, alors que eux sont en train de répandre le sang, sont en train de tuer des personnes. Vous êtes en train de répandre l'amour et vous êtes en train d'essayer de combattre la haine autant que possible. Ô Messie du temps, ô Messie du temps, vos fidèles ont suivi l'exemple d'Abdoulatif. Ils ont arrosé votre jardin par leur sang. Ils ont donné leur vie pour l'Ahmadiyya. L'ennemi a pensé qu'à cause de la terreur qu'il sème, qu'il est en train de s'aimer, les Ahmadistes vont renoncer à leur foi et que l'Ahmadiyya sera détruit. Oh, l'ennemi de l'Ahmadiyya, tu peux tuer notre corps, mais tu ne peux pas tuer notre âme. On ne te craindra jamais, jamais. On craint notre Dieu qui peut tuer notre corps et comme notre âme. On craint notre Dieu parce qu'il est notre Dieu. जहालत को ज़ाइल किया आपने, शरीयत को कामिल किया आपने, मोहब्बत से घायल किया आपने, दलाइल से कायल किया आपने, जहालत को ज़ाइल किया आपने, शरीयत को कामिल किया आपने, बयां कर दिए सब हलालो हराम, बयां कर दिए सब हलालो हराम। अलैकस्सलातो अलैकस्सलाम, अलैकस्सलातो अलैकस्सलाम, अलैकस्सलातो अलैकस्सलाम, अलैकस्सलाम, अलैकस्सलाम। या रब्बी सल्ली अला नबीका दाइमन फी हादिहि दुनिया व Mais c'était vraiment pour venir vous rencontrer, encore une fois, pour échanger. C'est toujours très intéressant pour nous. Encore une fois, on n'a pas le monopole de quoi que ce soit parce qu'on vient de France ou qu'on vient d'Angleterre ou qu'on vient de pays occidentaux. Il y a une chose dans l'Ahmadiyya qui n'existe pas, et dans l'islam en général, c'est l'Orient et l'Occident. Ça n'existe pas entre nous, et c'est justement pour montrer que ça n'existe pas qu'on est là, et pas pour se différencier les uns des autres. Pour vraiment rester ensemble et montrer que c'est ensemble qu'on fait une jamaat. सिफाते जलाल हर एक रंग है बस अदीमुल मिसाल, नबूवत के थे जिस कदर भी कमाल। Aujourd'hui, votre objectif, c'est que réellement les gens comprennent qu'est-ce que vous attendez. C'est pas mon objectif. L'objectif d'Allah. Allah dans ses Coran, le yuzura la dîne coulée. Ça c'est l'objectif. Et nous sommes missionnaires. Nous, on doit travailler sur les directions pour prophétie sur les directions de prophétie. इंतकाम लिया जुल्म का से इंतकाम, अलैकस्सलातो अलैकस्सलाम,
علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک السلام علیک السلام یا ربی صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وبعد صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وبعد ہے صبر و رضا کا. Moi je remercie le professeur qui est venu là et puis les questions de chacun pour essayer de faire au mieux. Voilà, je suis très heureux, mais je ne suis pas seul, je suis avec aussi, et c'est la rencontre, parce qu'en fait l'important c'est, si on ne se rencontre pas, on ne peut pas se connaître, il faut se rencontrer davantage. Et vous donnez l'occasion de le faire, eh bien on va continuer, vous continuez, nous continuons, et ensemble construire un monde qui soit un monde tel que Dieu le veut, un monde de plus de justice, de paix, d'amour. حمد و ثنا ہے صبر و رضا کا مطلب کیا بس لا الہ الا اللہ ہے صبر و رضا کا مطلب کیا. Le message d'Islam que je voudrais. Et nous, on a expliqué que les gens qui parlent au nom d'Islam, djihad, terrorisme, c'est pas l'Islam. L'Islam, c'est la paix. Et c'est ça que le thème principal de notre conférence, les forums qui seront organisés, c'est sur ce thème. Et nous voulons que les populations burkinabées comprennent que l'Islam ne permet pas quelqu'un de tuer quelqu'un au nom de religion. جو کچھ بھی ملا اس سے ہی ملا حق اس کا بھلا ہو کیسے ادا. حق اس کا بھلا ہو کیسے ادا ہر چیز سے بڑھ کر اس کی رضا ہے. صبر و رضا کا مطلب کیا بس لا الہ الا اللہ ہے. صبر و رضا کا مطلب کیا وہ حسن مجسم نور ازل وہ زندہ حقیقت ٹھوس اٹل وہ حسن مجسم نور ازل وہ زندہ حقیقت ٹھوس اٹل. ہر شے کی حقیقت پل دو پل آیا جو یہاں وہ چل سو چل باقی ہے اگر تو نام خدا. باقی ہے اگر تو نام خدا بس لا الہ الا اللہ ہے. صبر و رضا کا مطلب کیا بس لا الہ الا اللہ ہے. صبر و رضا کا مطلب کیا